Amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo MTV Show ndetse na Gasabo News 24. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinga bigere kure hashoboka ndetse wadukanda like ukanadusangiza ibitekerezo byaho muri section ya comment. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze muri Stazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga inkuru yuko mu bice bya Masisi abahatuye bemeza ko babonye amakamyo yuzuye abasirikare ba M23 ndetse banafite intwaro nini ndetse n'intwaro ntoya berekeza ahitwa Walikale. Ibi ngo byateye ubwo abaturage ni mu gihe abarwanyi kandi bari batangaje ko bari mwitegura ikomeye yo kugira ngo bafate agace kitwa Pinga. Ni mu gihe kundi ruhande mu gisirikare cya leta Fardc hatangiye igikorwa kidasanzwe cyo kubarura ingabo za Kinshasa. Ikigiye gukorwa no kwibaza nimba abasirikare bayo ku rutonde rw'abasirikare ba leta koko bahari. Ni nyuma yuko hagaragaye amadosiye y'ibinyoma ahari abasirikare bagihabwa imishahara kandi batakiriho barapfuye. Ngo hayikaze nyamujye kwa muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besabes. M23 yabwiye abaturage ko igiye gufata umwe mu mijyi yo muri Walikale. Amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe M23 uri kongera ingabo mu birindiro byawo bitandukanye muri territoire za Masisi na Walikale. Aya makuru akomeza ko mu mpera z'icyumweru gishize aribwo M23 yongereye cyane ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye nko mu bice bya Masisi, Nyabyondo, Kasopo na Kinyumba ho muri Masisi. Amakuru avuga ko ahabonetse imodoka nyinshi zajyanaga ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Uwo munsi ku mugoroba byibura ngo muri centre ya Nyabyondo hageze amakamyo 7 yaratwaye abasirikare. Ku munsi wakurikiye hagera andi makamyo 4 naratwaye abasirikare ndetse n'ibikoresho by'igisirikare. Usibye muri Masisi, ingabo n'ibikoresho bya M23 ngo byanongereye mu bice bitandukanye bya Kashebere n'itwa Kibati muri territoire ya Walikale. Muri territoire kandi urugero n'uruza rw'ibikoresho by'ingabo za M23 rwagaragaye mu bice bya Kalembe ahitwa Kalonge ndetse na Pinga. Ndetse amakuru avuga ko M23 mu nama yakoranye n'abaturage bo mu gace ka Kalembe yabemereye ko ifite gahunda yo kurasa ku mujyi wa Pinga ndetse kawigarurira. Pinga ni umujyi wo muri territoire ya Walikale uri muri kilometero zisaga 150 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba uvuye Goma. Bivuga kandi ko uriya mutwe umaze iminsi werekeza intwaro zawo ziremereye mu gace ka Mpeti. Kuri ubu hari munyenge zuko imirwano ikomeye ishobora kongera kuba hagati ya M23 n'ingabo za leta mu gice cy'uburengerazuba bw'intara Kivu y'amajyaruguru nyuma y'amezi arenga 2 ahari agahenge. Ku rundi ruhande hari andi makuru yemeza ko igisirikare cya Kongo aricyo Fardc kugeza uyu munsi ngo ntikizi neza umubare w'ingabo gifite mu ntambwe itarigeze ibaho. Ubugenzuzi bukuru bw'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo Fardc bwatangije igikorwa gikomeye cy'ubugenzuzi bugamije kumenya abasirikare badakora ndetse n'abagenerwa bikorwa babo biyandikishije mu buryo butemewe. Intego y'iki gikorwa ubugenzuzi bukuru busobanura ko ari ugusukura imicungire y'imishahara no kurwanya uburiganya buri mu ngabo z'iki gihugu. Ibi bitandukanye n'ibihuha bikomeje. Iki gikorwa ngo ntabwo kigamije gucina igisirikare. Urwego rushinzwe iperereza muri Fardc ruvuga ko intego yacyo atari uburyo bwo guca intege ubuyobozi ahubwo no gutanga amakuru nyayo ku bakozi. Ubugenzuzi bwakorewe mu gihugu cyose ngo bwagagaje umubare utari muto w'amakosa yagiye akorwa mu gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abagenerwa bikorwa batagaragara muri database, imfubyi zirengeje imyaka yemewe n'amategeko kugira ngo bishingirwe, kandi ngo hena handi usanga hari amakuru y'abasirikare bagihembwa kandi barapfuye. Muri izo dosiye hagaragaye amakosa menshi akomeye ari nabyo byatumye hakurikijwe amategeko yashyizweho habaho guhagarika by'agateganyo imishahara nk'uko inkuru dukesha Tazama RDC.net ikomeza ibivuga. Inyuma y'iki gikorwa cy'ubugenzuzi ngo hari icyifuzo gikomeye cyo kuvugurura imicungire y'imari mu gisirikare cya Kongo. Ubugenzuzi bubishimangira bugira buti icyifuzo cya nyuma y'iki gikorwa ni ukurwanya ibikorwa by'uburiganya, ubujura bw'imyirondoro no kunyereza imishahara y'abasirikare bo muri Kongo. Abo kurikirana hafi bera muri Kongo bavuga ko ikigamijwe ari ukureba niba umutungo wa leta wungukira gusa abagenerwa bikorwa nyabo aho kuba abarusahurira mu nduru. Byongeye kandi ubugenzuzi bukuru bwa Fardc bwemera ko gutinda cyangwa se gutunganya amakosa bishobora kugira ingaruka kuri dosiye zimwe bizaba ngombwa ko zongera gusuzumwa mu bwitonzi. Icyakora bagaragaye ko bafite amadosiye y'ibinyoma harimo n'abakozi bo mu buyobozi bwa Fardc bazakurikiranwa n'inkiko za gisirikare hakurikijwe amategeko. Umwitangazo ugenewe abanyamakuru
ubugenzuzi bukuru bwongeye gushimangira ubushake bwo gufatanya n'inzego zose z'ingabo kubahiriza amategeko ya Repubulika. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, reka ngushime cyane ubana natwe muri gahunda z'amakuru za buri munsi unyuze kuri channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.